Hlavu ya tihanyi yi ndzi hlahlile xikumakumani xi ndzi batedza n'wachocho vhilwa ra vutomi ri vuye hi le henhla ka mina misava yi ndzi kutsungile yi ndzi hlatadza Jonas hey wena misava a wu yimi ndzi chika ke ndzi ri yima ndzi chika ndzi karhele hi timhaka ta wena. Did you catch that? Very misava yini kafunyeni sa Jonas like biblical story loko Jonas amito hi hlampfi. Yeah, I think it's what say la and then misava yima ni chika. Ani like ezebani tiva ku misava ya rendeleka hobo so like sivula ku yena u karhele ku va a va ri ka motion leyo yo inani a yima chika like khebe yimani ni chika mi famba n'wina van'wanyana ta tlheni khandziya maybe. I just feel like it's also like it's meaning ya sweswo ne i vulavula hi ku hinkwaswo leswi nga ku endlekeni misaveni i karhele hi swona because literally a nge chiki misaveni. Yeah, angechiki msabini. But i vulavula hi ti activities leti endlekaka misaveni ti challenges ku tikeriwa. Oh, okay, like u karhele ti situations leti ti endlekaka honyana kahle kahle as a whole ne. Yeah, I feel like it means that hey mara i Xitsonga ne. Okay, I'm doing it. Kuri ni vona telo le reke pisi le ro iko akutoangiswa kahle lawo kula kumoshiwa so dama ngiphanze na munhu wakho ku ke ulmoti ya vanhu say hey andri ku hlamule dotse to but yeah hey yeah but this is a nice art. Let's see. khale ka mina loko va ndzi vona ndzi ri munhu a va ndzi salasala endzhaku va nga heti va ndzi tshama na le nkolweni ndzi nga koti no mita mara a wu to twa ku ndzi gangi ndzi ta ku rhandza hi laha ku nga heriki. Minyikela hi ku hisa le space. I know twa ku ni gang I don't know like vanhwanyani va twaka hi lembe va twaka ngani ku ri ni gang and like majita they must operate kahle you have motion what amara one thing lexi nga xi vulaka ni nge hlaya swilo swo tala ne kuna statement lexiya I hope ladies mi twisise majita ni khomeleni ne kuna statement lexiya xo not everything that glitters is gold. Ooh, yeah. So ka vavasati women ange va blame ne ba based the emotions ko tala n'wansati loko za ku nyiketa ndleve ebe i tsandeka ku ve ku nyiketa ndleve no wo tsandeka ku vulavula you they play ka n'wansati kahle the only thing lexi mujita nga ta ku ila xona ku at least a kota ku va kuma ndlela yo nkuma once uza kota ku capture attention ya yena even if the lady anga se va interested but a kota ku n'wi yingisela. I'm telling you the truth loko ze nyikiwa chance kuna chance wa vona kuna chance loko ze yingisela chance yo vulavula problem ku nga ri na timing majito tala a xi yingiseleni i vela ku lahlela ri nkarhi wun'wana u fanele a nga lahlela that time ne i fanele mfo munhu wa ngwa loko se a nghenini ku se na lahlela majini yebo le masunguleni you must operate cook dudula. Okay, so alright, get it wrong.
tshembisiwile tiloni misava xitimela na xiporo ku nga ri hava Yeah. ndzi humbiwe mano hi n'wayitelelo ra yena leri loko a n'wayitela mbilu ya mina a yo foma kunene va ka hina My vona leswi ni kha ni mi hlamuseta Yeah. xi n'wi gaya attitude at first Yeah. right sis Uh-huh. loko xi n'wi gaya attitude damani luya i kota ku acta damani i xi tshike xi vaya nga ku xi gungulele lavaya I don't know va teyini lavaya cause but I can read ku na it's telling the story the video itself I think like labaya va n'wi byele ku a tlheleli a ganga tamani cause a va ta vhele va va fambini if a ku nga ri so I think va fair enough sure. so vanana encouragement ya ti-friends it contributes so Yeah. he's a nice guy and all that so damani loyi wacheri loyi a nga se za va convinced she still needed to prove that wavo loko a vuya damani ndlayini i xi pfuna ku rhwala tihunyi I'm a gentleman. What is I'm a gentleman. Sure. Xirhwala tihunyi and then wa ku ndleka yena swo tala is history Wanna smile. Cheers. Okay. mpohlo yo switimela yi tlhela yi silela nyana jaha ri ndzi pfale na mahlo ndzi nga ha koti ku hambanyisa swa kahle ni swo homboloka na le kaya a ndzi nga ha byi nuhi kona mbuyangwana mbilu yi ku hontlo yi tala yi tlhela yi khapa ndzi tikuma ndzi wele hi nhloko swiritwana swinharhu swi nga ndzi humba mano swi ya ri cukumeta etikweni ra hinkwerhu I swiritana swinharhu. Exilungu I love you is 3 words. Okay. Naku is it naku ranza? Ranza is one word. words, ne? Naku is one word. One word. So in English I guess utirhise xilungu ko swiritwana swinharhu i vulavula hi rito I love you. Ya mara tiko ra kuna mhaka yin'wana humba mano swi ya ri cukumeta etikweni ra hinkwerhu hi ri tiko ra hinkwenu I understand. mano swi ya ri cukumeta etikweni ra hinkwenu I understand. ra imagination maybe because everybody has an imagination. Is it true? Hey guys, is it true? Kuna vanhu va tiva ku xichangani lawa I think. Bari atikweni ra hinkwenu. Swiritwana swi ni humbe mano swiritwana swa swinharhu swi teka mano ya me swi ya cukumeta kwihi Etikweni ra hinkwenu. I tiko ra maanakanyo ne. laha ku nga tshembisiwe swilo mara a hi swona mara swa exista ka your own world. Okay. Until reality kicks in. Right? That's my comment on me down below. vulavulelo ra vona a ri ndzi nyakala ni mahawu ndzi khwikhwisela kunene loko ndzi va vona ndzi lumaluma minwala swi nga heli a ndzi tshamela ro cina misameno onge hi loko ndzi lo hundza mutirhixile tatana va ringetile ku ndzi tshinya kambe ndzi kokela exilogweni va ringetile ku vuyisa xikomu embinyini kambe a swo fana ni kwala va kale va phula byi hola a ndzi va vona Shap i yini lexi endlaka ku like ne you grow up as a disciplined child or discipline and then like okuma okay let us refer it to girls ke ne and then akuma a boyfriend and then suddenly basungula complain abarari kahle ngopfu itibe matanda itibe why sinjekala so is it like kuna xin'wana controller ku xi triggera ku Hlavu ka a mindini ku like ku fanekele ku cinca behavior or no ku ya hi mina ni nga swi veka njhani kuna ti-stages ta vutomi leti hinkwenu hambi ku ri munhu lonkulu wa swi tiva ku a nge pfuka ku stopini wena u fanekele u hundza hi le ka kona but stage letiwani ti so ta swi hlamuseta so ku na adolescent in stage lexiya xo laha yi sungulaka se ku vonavona what's the difference between a teenager and adolescent?
Adolescent loko sick imunhu lasuka ka teenage leswo anga tivi chumo asi ile ku developeni sungula ku va na ti feelings na ku vona kumalaiti se ngokumelela yini wa crash wala wa puberty stage start kicking in that part is a stage, right? Yes, and we don't have a choice on it, but behavior, it's a choice. I don't know if you understand what. And I understand. So you think like still even though and behavior like control like still. Una choice, we not to decide. Okay, to this way, why one man look ashishan sisa sweswo. Why one bari ba inde kwala maybe vale ka malembele henhla. Lava nga endeke kuma kuna un'wana ta ku byela ku va ri luya ve rihamba tlula dirata loko a vuya vanhwanyana mara lowun'wana kuma i le ka xona i jorini mara kumbe rhandanini mara a nga tlulanga dirata a ku va na swivulavula nga ku hlekela nchumu mara a swi endla still ne I don't know why. It's all about yini swi endlisaka so guys yini ku ri like hina vantshwa kumbe hina vanhu lavatsongo hi tikumaki I wonder. Okay, comment down below but mina view ya mina le. Thank you very much. Onela ebodleleni manana vakale va tlumbeka hi mbitsi leyi yi lo timeka mhana ko ku le ku dyohenga mbitsi kahle lawa manana vakale va tlumbeka hi mbitsi leyi a ndzi tshamela ro va dyisa yona va hume hi jeje va ya wisa maxangu lawa a ndzi va komba wona ndzi ti hundzula nhlata ndzi dya swo rhandza hi mbilu ndzi hundzule vutswari bya vona lebya vuphukuphuku Let's be real, the people in this video understood the memo. Yeah, they got They understood the memo. What would you say in historical kunteka yini? Yeah. Somehow emotional, man. Yeah. namuntlha vutomi bya ndzi katinga vumburi bya mina ku ondza kona a ndza ha vuli ndzi lo sala hi nhloko ni marhambu ntsena ndzi tlange hi vuntshwa bya mina ndzi tlange na hi byongo bya mina lebyo kariha bya mukwana wa xinyayi Indoda enamakhanda mabili. Okay, you get the memo, ne? Yeah. Yes, yes. Ekumfollow ke busy leya. Ngeke kumeki sho. ndzi pfumele ku dyeriwa hi timpfuvu ndzi nga rimangi ehlalukweni ndzi khomile nyari hi timhondzo vutomi byi bava ku tlula ni mangani majaha ya ndzi hlakatile Yes, my guy. How do you think like it feels like for as a dad like to find out okay how does this guy feel according to you? Man, disappointed, sad. Because akuna mtswari okay. Wawana loko n'wana u ka wena i ri mtswari a ku byela ku papa kuna jari ri nivonini and ri tsakela ku ta mbona. Kuna order kwalani kuna respect right this is now what okay yes n'wana wena wa vaya somehow you might feel jealous because you know vari vanhwanyani na va papa va vona vana bond liyawa this is because papa me now I can feel that feeling of ncosi yami siya vaya but reality kicks in ku evutomi it's a cycle na mina mba niteke munhu un'wani it's a cycle you understand I think like that but this part yako loko yi ta so se yin'we ya ndlela ne
cause now loko se ku ya ta van'wanyana hi xizulu a swi ta ku veri n'wanyana loyo ka nga ri ku virgin a nga lovoriwa serious. yeah it's either o ka nga if I'm not mistaken ngomi tiva ku culture if you know Zulu culture bari if a lady is not a virgin akusiyichichi ilobola bayithathi. That's why Zulus okay ayisiwe ka bona oro I love it say lean sharp. Sorry, maybe it was more like fat and set type of thing if what they kill. I don't know. Yeah, because understanding him. If must Steve comment down below, but if Cherry I virgin, that's why we're not that thing by push on Goka culture. One idea test about virgin. Yeah, Nervana Bana show you gonna be an estate very you're not that thing. Yeah, ni show unko na iti wale. Yeah. Check out virgin no Cherry. If our virgin ngaku veri kurashi chunga mberi sha wa kumeshinda yena ntivishi nzisha ko testa kusususia. But anyway, so this is very disappointing because now it's another responsibility sho sungula. Yeah, time ainga tujelangiyo because you know if we are this age as much as like unge expect obvious utabata tintanga yena. So obviously angana kuna nani future na future because now when loko ri mutswari make sure ngwana we iskela udonzini and everything, yeah, well educated, well shaped, and then ukumentiru maybe or iyakumen kantiru you know kuna loko vaya loko until fk yonkholela itava na shoshi ena backup ne ange rely ku you know kumeshana rely ka grant which is not even enough what this is eta rely ka part ya ku ke ni exikolweni na skota ku throw CV on organizer span ke wayibona but now kuyandeka yini ku so like responsibility ya papa let's kill it. Tatana wanzilandzula anga ndzi lavi kusuhi na yena vo baba va khalakasa onge a ndzi ngati ya vona va ri n'wana wa vusopfa vona a va na yena majaha ya ndzi hlakatile ya ndzi chelani xitsongwatsongwana xa rifu va bazelayo ku ndzi dyisa tintomata magaga miri a ko va driving school va ndzi duruvule bya bolo ya milenge hi ku rhandza lava va nga ndzi tlhoma tinsiva se va ndzi bakanya bya nhongani va ndzi phyutela na hi mara onge. Do you remember vanhwanyana va le masunguleni va nga n'wi sesemetela? That's why va i ta vambirhi wa vunharhu problem mi lava ku swi twa n'wi yisi sweswo ra xichangana ri thoriwa marito man'wana ma nga na nkoka ngopfu ende vanhu va ma realize mi ku vanhu va ku langola ku fuwako la ku nga dangerous la nga nghozi a ma nga yi kun'wana loko va nga heni kerekeni a ma kulanga mara fambani mi ya aka tavern ehenhla ka lwandle mi ta swi vona ku ri ku humelela it's true loko hi hemba khomenta ku hemba kendzo va swintlen'wana hey ndzi tlange hi nkarhi wa mina ndzi ti chele ekheleni ra tinghala ku pfumaleka na wo ndzi tsavula hakunene vutomi a byi chacheriwi marhonge namuntlha ndzi logo ndzi tsundzuka marito ya manana mutswa ndzi wu tsemile xihlovo xona ndzi xi bvindlusile lawa noko tlhela boya matheme man'wana ntombi leyiwani mutswa nutsemile I don't know mi tiva tisi tlhokovetsele leswiya swa AIDS leswi swa vo mitsi tlakule tshuri or swi voko kule ku dyiweni wala swa vo mudzwa that's deep man ku tlangiwa hi marito laha boy that's deep Ndzati Sola n'wina vantshwa yingisani ndzi mi luma ndleve vutomi a byi chacheriwi marhonge n'warimbirhi yin'we yi tshwankanga papalatani vanghana lavo homboloka mi nga tshami hi tindleve loko va mi laya vutomi i vilwa vutomi bya rhendzeleka
tisola. Hey, that was a beautiful poem by NTOMBI MUTSONGA. Akara ku Ndzati Sola. Yeah, man. But u dyondzini u kumeni? First thing lexi ni nga xi kuma is like as like ni mbutsini masunguleni question yo sungula ni dyondze ku like discipline it's everything. Yeah. Ne? And then the other thing eku lexi ni nga xi catcha eku like vanghana va ta ku supporta ka swilo sometimes but like loko swi backfire swi ta lava wena u ri one. You understand? Yeah, true. Famba ni mavutisa semi free na Barman na DJ Mumba. Wala timali ta vona. Meno rila mali ya mina. Ayenguwa na adetetela mali. Oh, young bro. I said a million. But yeah, in overall, at the end of the day, this is a message for Inabamsa. Yeah. Or the upcoming people. Yeah. And they know standako. Unfortunately, guys, okay, just in as much as ikai famba kuyamtirweni yatira. Yeah. Ebe expect a salary amakumka ngweti. Yeah. Kwa lexi xi endlaku kumbe action leyi tekaku. Yi nga tekaka ku hakela. Na payment yo karhi. The payment is either going to minus something in you or to add something valuable. Ka swin'wana swin'wana. And xa vumbirhi lexi mina ni nga vulaka xona lexi ni nga vuya ni xi realize ne i ku life is a cycle and yi na dyondzo ya yini na mina I've been a baby before, right? Yeah. Ni kula va take care ka mina ne ni fika ka age ni ya xikolweni Yeah. eka age sweswiwani vane ya teka vavasati, you know, those type of things. Vana va wena and all that. Mara during this kuna stage sweswi hi nga vulavuli swona ni nga nyike xikombiso swona. My choices ni fanele ni ya swi tiva ku okay vatswari kumbe mutswari loko a ku langutisa i ku wixela swi swa right? Yeah. So mina n'wansati okay mutswari kahle hinkwavo, not just n'wansati, vatswari hinkwavo vana kuna ti-dreams ta vona loko va kula. Okay, la ku ya xava yindlu kwihi kumbe la ku aka yindlu ya njhani kumbe la ku tirha kwihi. Okay. La ku vana va so. Loko se va heteni swilo leswi va swi achievini swa timovha na timali na yini leswi va nga na swona, se dream ya vona hi le ka wena i ku vona we i humelela, i ku vona we fikelela swilo swo karhi, right? Yeah. Se a va lavi, that's why va ku tshinya. U hindzisa la va nga fika kona. Va lava u antswa. So the problem is that when you're giving them stress. So remember one thing, life is a cycle. Now how you live might determine. This upcoming yabona yaenda kwala. And unfortunate part, where look vain so singeta. They are in you, they are your genes. Yeah. You might think they don't see, but you'll be surprised. Logo say maybe kuna xin'wana xi nga xi endla, whether positive or negative. Maybe even more. Abraham, I think is it Abraham? La nga famba Abraham ne. And ana xihleketi kahle xitori lexiwani a bibeleni. U va endhaman aya ka tiko rin'wana a fika a ri na Sara nsati wa yena. Biblically it says Sara a saseke ngopfu. Loko a fika laha hosi yi vutisa ku i mani Sara, ivi daman a hemba ku i sesi wa yena hi ku chava ku hosi yi nga n'wi dlaya loko i nsati wa yena. Do you understand? Se hosi se yi voni mutwana phela, yi lava mutwana luya, yi lava mutwana luya. Xikwembu xa vulavula na hosi ku i lava ku swi ndlela ku yini wena ku ya tlela kumbe ku tekela un'wana nsati. That's when daman a kwata and then years later ana a hleketi ku mani n'wana wa Abraham ne or his lineage loyi na yena a nga follow the same process, the same thing, mara a nga ri kona loko ku ndleka xitori. Okay, a la ku tekela munhu nsati. That's why va ku fuze ba. Okay, tsama kwala mina guys, but yeah, let's be careful. Yeah guys, I hope me enjoy the video leyiwani, mi langusela yin'wanyani ti video or mi ya vona yin'wanyani ta huma Monday or Friday depending on
ku video leyi humerini from hina majama ka Gaza Reactors si hayi See,